You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello. Yes, hello mga kaibigan. Welcome sa episode 128 sa Dili Ni Advice. Ito ang segment nga, Sugilanon. So, natay nakitaan nga Reddit thread. It's a short thread, but it's really helpful for other people who are going through the same thing. Kay ni Ana, mao ni ang thread. Ang iyang question is, any advice kung say buhaton kung ga-break up sa long-term relationship? So, dirita maki-chime in sa kaninga thread, Reddit thread. Mo niya itong Okay. sugilanon for this week. Okay. So, nangutan na si... Mo ganito. Ikaw na go. Nangutan na si user Rainmaker. Ay, ana siya. Any advice kung say buhaton kung ga-break up sa long-term relationship? Ana siya. Tabangan ra nako akong friend nga broken-hearted. Luoy kaayo siya. Gikan siya og long-term na relasyon. Gibulagan man, hehe. Mas tulis, before ta mag-read sa comments, no, storyahan sa nato ang implications about or scenarios kung unsa day ng magbulag from a long-term relationship. Diba? So, for example, you have a 5-year-old relationship with someone. And then, usually basta yung anak nakalong, nanamoy mga couple goals, diba? O basin good ka ng nanamoy investments together. Kanang mga anak good ng mga scenario. For example, Basin, naana mo'y anak. Oo. Let's give a scenario where it's very simple. 5-year long relationship na mo and you don't have any investments together and you don't have a child. So kana lang sa atong i-assume a simple, non-complicated relationship na nag-break up lang after 5 years. Okay. Kasi wala pa mo investments together. But what are the effects of that kung magbulag mo? Especially for the one party na gibulagan kay naaman jud na ka nang ang nakigbulag man jud is ready to move on naman jud na kay nakigbulag na, di ba? So meaning nana siya other love kring kay ngano nibulag man siya. So dili na siya kailangan mag-move on. He or she has already moved on. Usually, basta kung kinsa to nakigbulag, naka-move on na. Oo. Tapos, labi na ko na blindside ka, kaya wala ka kabalo, tapos nabulag lang mo galit, mas grabe yung nag-impact. Mas grabe na. Actually, tanan, dili lang kay na blindside ka niya. Mas grabe itong impact. Masking ka naghinala na ka sa una pa, and then in the end na confirm na gyud nimo, na validate nimo nga tinuod nimo mga hinala nga na third party. Grabe po nag-impact gyapon. Dili lang kay na blindside, grabe impact. Pero same na sila og grabe og impact. Pero anyway, sige daw. Musa ang imong ma-advise para kanang anak nga scenario. Kabalo ka no. Atoa lang sa ni. Sa katong gibulagan ang atong advicean kay siya may gipangayuan og advice. Pwede kaayo ka mag-wallow in self-pity for the first few days. Pwede kaayo. You have to feel all the emotions. Imuhang i-absorb ang nahitabo. You have to let yourself feel it. And then, maybe hopefully, mura kang nag-purge ba? Mag-purge ka sa imong feelings. So, imuhang ipagawas ang tanan nimong kalagot, imuhang i-feel ang tanan nimong kasakit, and then you can move on brighter on the other side. That's my advice. Yeah, that sounds like a good advice. My advice is quite the same, pero nako idugang. Di ba ingon ni Kringkay kanang feel all the emotions, kanang drown in self-pity ug unsa pa na. And usually kanang pag move on, di ba natin makita sa mga movies, maminaw jud na sila mga heartbreaking songs para mas
mas mag-pour out pagid ang mga kalagot or mga emotions sa mga hurt mga ana. Ang akong advice man ako idungag kanang this is not a good advice. This is not a good advice. Kanang I think it's faster to move on if you also make yourself available to meet other people. Dayon. You're talking about rebound relationship. It doesn't have to be a relationship. You can just hook up. A rebound hookup. Mo Oo. ba? Oo. Kay Pwede, kabalo ka pwede. kring. Oo. Kabalo ka kring wala ta sa kanang situation or wala ta sa iyang lugar nga kanang kung suko kayo siya or hurt kayo siya ay ihilak lang na dili gyud lahi ra jud sa taong naing ana lahi ra jud sakit kaayo mga ana. So dili ta makabalo sa ilahang feelings. So when a friend asks me unsay buhaton, because I've had some friends who experienced the same thing nga kanang ing ana, and some of them have child together or kanang mga ana. Basta pag naay mga advice ako mo although it sounds bad pero mingon jud ko nga pagkuan pod pag make yourself available. If someone is interested in you, make yourself available. Date away, because that's the only thing that will distract you. It doesn't have to be kanang nakipag-date ka, nag-commit dayon ka, or imong gipaasa na ang lalaki. No, it's not that. Kuan lang god kanang distraction ba? Lingaw-lingaw ay imong sarili. Get to know that person nga katong interested sa imuha. Have fun, mananaog sini. Distraction. It's the best. Kay para sa kuan lang ha. Although ang Kringkay's advice is very good na kanang i-feel ni mo imong emotions. Kay dapat mo agi man jud ka ana. It's grief. Oy. Man god. Grieving man gunay ana. Mura kag namatyan. Kay namatay man inyong relationship. Namatay siya. Oy. Oo. So you have to really feel all the emotions, but at the same time, kaya alam nga na magdiha lang ka perminti, magsigihilak sa imong balay, wala kay buhaton, ma-paralyze ka, ma-disable ka, wala kay buhaton. So dapat pod pag mo kag distraction. And some good people will tell you, make a hobby, mga yana. Oo, tama. Mao po na akong ginaisip na i-advise sa other people. Go do a hobby or make a hobby or whatever, however you say it. Go. Meet other people doing that hobby. Oo, pero Kring, ang hobby man good, you're alone. You will there's still a relapse where you think about the person that broke your heart. Kutay, ang imong hobby kay mag-paint. Kutay, nag-paint ka sa canvas nimo and then, ma-remember na isang stroke ng black. Oh, black ang hair ba ya? Oh. So, ma-remember nimo ang all. Pero kung naka-distraction na ka ng it takes away your focus from that heartbreak to the other person. Why not? You don't have to break another heart. You don't have to break another heart. Just date. Just get to know each other. There's no commitment involved. Unless magpaasa ka, mag-ingon-ingon kag I love you ka na, mali na siya. Ay nga no, mag-igon na yun. Mali I na love siya. you nga wa, pakamove Kay on sa murag pikas. Si Claudine. Si Claudine lang gaing ana. 'Di ba? Pero Naunsa. ayo pag I love you. Kanang kuan lang good night. Be friendly. Friendly lang good. Ana lang good. Oo. Feel na ko gwapo na siyang advice nako. I think I have the best advice. Okay. The best advice. Contest The best din. advice is hooking up. Yes. Oo. But doesn't mean nga makigomit po ka sa lain. Don't break another heart. Just get to know other people. Distract yourself. Ana lang good. Okay. Or napako isa ka advice, and this is a good advice. Dili na siya bad. Sige, unsa man. What if you kana start working out and then go to the gym and then go to the spa and pay for kanang facial sa spa, kanang magpa eyebrow, Self-pampering. unsa nang kanang eyebrow microblading, tattoo tattoo sa eyebrow kanang para permanent na imuhang on fleek brows, and then Ala no. magpa kanang tattoo ka sa lips kanang red para red always.
Nabi nagapatato sa lips kanang ay dili siya tattoo, mura siya kanang unsa siya nga treatment kanang para red perminti mong lips. Lambot. Naginaing ana nga treatment. Tapos magparetoke ka sa imong ilong. Kutay pareha ka sa kuag ilong nga medyo puffy sa center. Himo mo siyang talinis. Pina Marian Rivera witch. Ana. Tapos magwapa na kay ka. Wow. Wow. Amazing. Ana, di ba? Oo. Gwapo siya. Revenge story siya. Ay, oo. Magpagwapa jud ka. Spend time with yourself. Spend time on yourself. Ana siya. Mag-makeup, magpagwapa. Magpariban. Nabi uban, magpagupit og buhok. Oo. Unya, napukoy nakita na uban mga vlogger na kanang mag-solo trip. Mga babae pag yun. Mag-solo Ay, trip. no. Moadtog mga resort, mga tuglaing country, sila lang isa babae. Wow, makaingon ko kay ako no, I consider myself codependent na. Kay sa kadugay ba naman namo na ni Nathaniel kaila ka? Ay, oo, nakaila ko, nakainomdom pa ko niya. Oo. Hina si Nathaniel Blanc, pila na ba mi ka years? 20 years na mi together. Hala Exactly no. this June 20th year na jud namo together. So dili maiwasan kring, and I'm sure the psychologists will agree, mahimo jud kang codependent. Kay dili na ko kalakaw ug siya nga wala may kuyog sa isa't isa. Ana ba? Ana na mi. Nanamoy umbilical cord. Gani no, naa na mi umbilical cord. Tapos kanang pag makakita ko ka ng mga vlogger or mga content creator na kanang mag-travel sila lang alone, ma-amaze ko kring, wow. Dili ko ka-relate, anak, mag-travel alone. Di ko ka-relate. Oo, mo gani, because we are in a long-term relationship and we're already codependent with our spouses. So therefore, when we travel, they travel too with us. So, Yeah. kanang, tapos kanang makakita ko, wow. So, gwapo na siyang advice po, kanang mag-travel mo. Kamo lang isa. Oo. Og basin sa laing country ninyo makita ang inyong forever. Ay, magka-organic encounter mo sa linasod. Yes. Magka-organic encounter. But make sure to also talk. Ay, no. Kaya naabayan na yung mga group tours. Di ba, mag-tour mo sa ubang nasod. Di ba, mo apil man kaana o group. Kaya naaman na yung mga agency na group tour. Yes. Just like one. Just like what? Atong kuya og si Casey, kay codependent man sila. So nag-travel sila together. Gipasangin lang ng ubang tao nga codependent. So codependent sila, nag-Europe tour sila, nag-group tour. Oo. So na sila'y kauban sa pagkaon, na sila'y kauban sa sakyanan, sa paglaag-laag sa mga tanawin, na sila'y kauban. Oo. So basin sa group tour nimo maila-ila mong forever. Ang imuhang what? Ay mong forever. Ay, di ay. Di bitaw. So mo na siya ako matambag sa imuha og nagtambag na pud si Kringkay karon magbasa tag comments. Pareha lang. Pareha lang mga gipangingon. Di na ay comment diri nga kanang kung mag-advise good mo. Mag-advise mo ba? Tarungan ninyo advice ang tao kay kanang pareha ni, the only way out is through. I know na siya pasabot ani. Like, ang siguro yung pasabot kay kanang you have to connect with your feelings. You have to feel the pain. You have to go through it. Mag-purge ka sa imong emotion. Muna yung pasabot. Pero mo lang ni one-liner, manggod siya nga advice. Dili siya formal. Ay, gusto niya magpaka-witty-witty na dapat The na gets na only nimo way- yung pasabot. Dili ing ana mag-advice, guys. Dili man tanan tao para sa imuha nga kanang one line kasabot dayon ka ana, dili man para sa imuha genius. Dapat imo na siyang ang ubang tao need og walk through. Oo, hand holding. Oo. Spoon Mo lang ni feeding. imong comment. Oo. Mo lang ni imong comment, the only way out is through. Unsa bi? What if ang nagbasa ani kay through what? Mo na siya. I know nagkuan siya nagmetaphor diri or what. Pero dili formal. Tarong
spoon feed yun nimo ang imong Oo. advice. Kay Oo. ang tao naglisod na, tas imo pa siyang pahuna-hunaon. Bitaw. Imo nga pa siyang i-Christopher Nolan, i-Interstellar pa nimo iyang brain. Mag-compute pa siya. Dili ing ana guys. Kung maghatag tag advice, kanang diretso hungit na kay para ang naglisod gani siya kanang siya advice. Dili na siya maglisod. Mm-mm. Bitaw. Gwapo ni ang comment ni Kuan ni Keanu Torres 96. Niingon siya na Okay. pareha mi og comment. Niingon siya ihilak ang tanan aron mapagawas ang tanan kasakit. Tas saka og bukid join hikes. Uso po ng hikes ron. Yes. Kabalo ka, na ako'y makit-an usahay pod ng mga group hikers nga kanang calling the attention of people who would like to join our hike to Mount bula 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 bula. Pwede ka mo kuyog niya. 500 registration, a down payment, and then the rest of the payment will be, mga ingana. Naingana sa Facebook ring. Yeah, what if mag-solo hike ka with a group? Nag-solo hike ka, pero with a group. Okay. So dira na po nimo makita ang imuhang organic encounter. Oo. Tapos, not only that, nga nag-travel na ka, tas nakadistract ka sa iyong sarili, nag-exercise pag yun ka. Mao. Nakamit na nimo imong goal nga 10,000 steps per day. And more than that, kay basin, dili na 10,000, basig mas 1 million steps pa na. Wala ta kabalo kung unsa nakadako. Masig Mount Apo day na. Hike ang giingon pero Mount Apo day mo pa doon. Unsa naman, dili formal ang pagka-announcement. Na-hike Dapat ra, climbing. nahimo ng climbing ang hike. Kaloy po. Nabiya ko'y ka ng mga kailang kanang naka-testing na og Mount Apo ring. Dili gid siya, kuan gid siya, life and death jud siya ay. Mao ba? Dili ko ana. Life and death jud siya. Dapat prepared jud ka not only physically but mentally jud. Mentally. Kasi naadoy time na kanang sa tunga-tunga na gud mo or hapit na mo sa peak tas ka give up on na ka. Mao ba? Tas joy mo balik. Di nakaabot sa peak. Ing ana ka intense. Oo. Dili so dapat dili siya mental and physical preparation siya. Oo. Pila kaya ka oras kang lakaw-lakaw ana no? I cannot imagine. Oo. Manang ganahan ko kanang maghimo na lang mo kalsada. Pwede. Drive na lang. Useless. Drive-on na lang ang Mount Apo useless. Dili ako kanang Mount Apo, I think I'm not interested manggod. So I think I'll die not getting to the peak of Mount Apo, and I'll just appreciate Mount Apo from afar. Me too. I'm not interested. Not really. I don't want to sacrifice myself. He's gonna sacrifice himself. I don't want to do that. Bitaw kinaabay uban no nga kanang, di ba naman yung mga stops. Diri ta mag-stop kay diri ta mag-camp for the night. Na may mga ingana sa mga na mga trail sa Mount Apo na ay kanang diri tang campsite na campsite na hunong-hunong na kay you can't climb it for a day nung sa ba? So you have to unong sa mo gaingon ko mental and physical preparation. It's not for the weak. Dili gid di ay ko ana di ay. Sus, isa ka adlaw. Ay, salamat makapahulay na. Unya pagkaugma mo saka na pod. Di ko ana oy. Bahala oroy. Nakoy mga friend nga nakaabot na gid sa peak. Makita na ko sila mga Facebook sana feed or kanang post nila. Nana sila sa peak. But it's not for the weak. You have to be really, I think you have to love that kind of thing before going through it. Oo. Kanang hilig na kadaan og ingana ba like. Pero basig na nahilig pero sa fantasy. Ganahan ko mag-mountain climbing. Pero fantasy lang, baka nang sa brain lang, God. Tapos mapasubo. Gusto lang niya makisabay sa uso. O niya, mapasubo. Oo. Muna ang kasagaran mamalik. First campsite, balik. Dili na mo padayon sa peak. Kay, it's too much. Too much, Jud. Oo, basin lang. Diba? Anyway, naabot na ta sa Mount Apo. So, natin comment dari from, unsa ni? Mac the Cat. Taasa po na niya comment, oy. Pero gwapo niyang advice. Mo ingani akong gusto. Oo, pero karon nireklamo ko. Taas yung advice. Nireklamo ko kay taas. So si darling, oy, lisod kayo i-please. Pero, yeah, taas yun siya.
So, sige ragod, basta ragod, taas kayo. Let him or her grieve. Kabalo ka no. Pet peeve unlocked. Pwede Ano man ka mo naman? gamit og them. Sa una pa man na ang them. If you don't know the gender of the person, gamit ka og them. Di ko ganahan mo gamit og him or her if I don't know the gender of that person. Kring, all I can remember from middle school, from elementary days, is him or her. I was not taught to use them if I don't know the gender. What? That's why most people in the Philippines use him or her. Na slash. Sa bagay. Because from what I can remember, mo na ang gitudlo sa ako ah. Sa bagay. So you can't blame people to use him or her. Maybe they're taught that way and it's hard to learn another language. Tas imo pa jud grabe. Sa bagay. Okay, I'll be nice. Oh. It's a pet peeve of mine. Nothing serious. It's just a pet peeve of mine. I hate the him Sige, or go. her. Okay, anyway. Sige, go. Let him or her grieve. Okay ra jud mo hilak and go through all stages of grief, pero ayaw padala na mao na lang ang ex-partner jud ay iyang world. There's a lot of people in the world, but this is prime time to focus on the self. Don't forget about yourself. Now, single na siya. This is the best time sa iyang life na mabuhat tanan butang na makapag-ani og nindot sa umaabot. For example, mag-healthy living, exercise, mag-upskill, mag-travel kung may ika-afford, daghan ka malorn ana. Pwede po mag-start or revisit sa mga hobbies. Meet new people, di lang para sa relationship, kung di to build a social circle. Some of these social circles can help you professionally too. When things are getting heavier, pwede ra jud ka storya sa mga trusted friends or pa-therapy. Usahay na ajud time sa dili kaya ang life mag-inusara. Hope that person will navigate a tough end of a long-term relationship well and restart a new chapter sa iyang life, hopefully with new learnings, better life, o wisdom gained. Ay, tagaig palakpak ni. Palakpakan. Gipalakpakan ako siya. Because this advice is very, very good. Oo. Di ba anak ko ganina nga, make yourself available when people want to when people are interested in you to date you or just meet you, go. Kay niingon po siya diri, meet new people, dili lang para sa relationship, pero kundi to build a social circle. 'Di ba? Because when you meet that person, when you make yourself available and you meet that person has friends. Oo. And then you meet- can connect. Yeah. You can meet that person's friends and you can meet that person's friends. Daghan na ka og network. Gani. Ing ana. Kay kabalo ka kring kanang lisod ba get over a heartbreak if you're just alone. Kung nag-inusara ka. Oo, lisod kayo na unsaon na nimo. Ambot unsaon Wala na siya. wala kay kanang machikahan. Wala kay ma-vent. Wala kay kanang kuan ba? Tigsalo. Kanang syempre naman jud kay dapat mastoryahan. Like mama nimo for example, imo mama soryahan nimo, di ba? Na tigsalo. Pero what if ikaw lang jud isa? Kalisod ba? Magsulti og problema nga wa kay. So mo na ang uban, ma-depressed na kay wa na mastoryahan. Oo, lisod na. Dili na pwede na. Lisod na eh. Mm-mm. So dapat you have to talk So to somebody. If someone says hi to you on, kaya ako makarelate ko ani Kring, nagoy ka nang mo reach out sa kuha sa Facebook. Mm. Kanang mga old friends or kanang makig-reconnect. For example, pwede ta mag samgyup or ako sometimes I would not make myself available. Kanang morning ko na ang busy man ko. Pero kanang kabalo ka gina-take for granted na nimo. Ako pasabot ako, gina-take for granted na dapat dili good kaing ana. Dapat dili kaing ana ling. Kay people will eventually get tired of inviting you. Mao. And you always decline. Siguro pwede ka mo decline once, pero dili dapat sa gunson. The next time, Oo. uban,
Tapos, Dapat alternate siya. alternate siya, tama. Oo. Kay tinuod man, good. Mo decline ko kay busy ko. Anak ba? Oh. So, mga ing anak, good. Okay, para ma-save Hala, ni mo oy. ang imuhang kuan sa, ma-save ni mo siya sa legit reasons nga dili ka makauban. Oo. Kay, kabalo ba ka, Kring? Katong weekend, ay nag-invite sa ko, birthday siyang anak. I declined kay busy mi sa balay. Oh. So mo to murag nakuan ko nga nag-decline na pug ko. Nya natoy ka isa nga nag-invite ako mga old friends from work sa una na mag-SM daw me, and then I decline. So sige na ko decline. So ano ko kay sa kabisihon manggod sa kabisihon. Kato gani nagsinita katong weekend. Ka-decline nun pug ko. Ka-decline nun ba? pug ko. Oo. Kay daghan mi buhaton nun, daghan mi ganang kuan kanang buhaton nun diri sa balay, daghan siyang trabaho. And then mag-decline na pug ko kapuya oy. Sige og decline. So I think it's not healthy for you to always decline. You also have to show up para makip nimo ang kanang mga relationships. Kanang igsuon okay lang. Maski mapanuos pa ng inyong pagkita-kita diha, it won't change. You're still siblings. You will still meet at occasions or anything. Basta kay siblings manggod mo. Pero pag friends manggod, Kring, mapanuos manggod na siya. Yes. Mapanuos na siya. Although I'm the kind of friend na maski dili ta makita for 10 years, and then if we meet, we will still talk about a lot of things. Sing anak man ko, but some people are not like that. Some people just fade away. Tama pod. O tanawa na, I comment si Nathaniel Blank. B. Claudine, kung wala kay kastorya, tawagi mong ex. Mao ba, Nathaniel? Mao ba? Big Taro nga imong Claudine. comment. Taro nga imong comment. Taro nga, manawag jud og ex? Tell me. Wala gani ko kabalungan na, padi ay mo yung mga ex, nakadugay-dugay na ninyo. Never tawagan ng ex. Never. Uy, si Claudine ang himog 30. Tanawa na sundog na kanina Nathaniel Blanc. Kalain po noy. Oh, daghan na kayo nagsundod kay Claudine. Pasalamat mo kang Claudine na may mga reasons to katong sa mga nagalong sa ilang ex. Nanan sila reason to reach out. Oy, nakakita ko ka Claudine do nga pwede ra di ay. Pwede na pala mag-I love you. Pwede na mag-I love you. Pwede pala. Ay, nako. Napay comment dari si Soul Vocalista. Ano siya? Let him or her grieve. It won't Wala, go parehas away silang overnight. It won't go away overnight since it's long-term relationship na. Let him or her feel the pain until maabot sa point na it's time to move on. Sige lang, all of us have been there. Yes, we have been there. We have done that. Hindi lang ikaw ang nalulungkot. Pati kami din. Pero tinuod, na ako'y nakuha na nugget diri. Ana siya nga, all of us have been there. Tas, nakuha na ko diri is, tanan jud tao na yung problema. Dili lang about relationship. Na jud mga tanan tao jud. Masking si Mark Zuckerberg, na siya problema, guys. Masking si Elon Musk, na sila problema. Pero, muagi ra gyud na. Yes, magkalisod ka ana nga time. Pero muagi ra jud na kay ngano, dili man na forever. Mahuman naman jud na. Either mag-fade away na siya nga problem or ma-solve nimo, duha ra ang outcome ana. Pero never jud na siya nga never mawala. So either mag-fade ang problem, mapanuos ra, or ma-solve. Nara na sa duha. Oo, naara na sa duha. 'Di ba? Mm-hmm. So, tinuod na siya. That's what I always say to my children. Especially sa ako nakoy anak isa diri nga, kanang, kung na siya yung problema, dali ra siya mag-cry. Mao ba? Oo. Ay, dili siya isa. Duha sila. Ah, Ay, duha tulo sila. Tulo. Ay, actually. Tulo. Tulo sila. Pag magka-problema sila sa school man mostly, muhilak sila, muhilak. Ay, kaluoy. So, oo, but it's normal to cry, no? But my advice always is, instead of crying, dapat mag-find ng solution. Ask for help. Duha ra na, ask for help and ask for solution. Because if you cry, what happens to the problem? Tell me. Nothing happens. It's still Nothing a problem. happens.
Yes, it's still a problem. So you have to ask for help and then find the solution. Mo na jud ko na sila kay nay kay isa nga kanang tingala ko ba na ang isa ka nako kaanak kay kanang alauna naman sa kadlaw ay dili pa alas 11 pa dito sa gabi ni ilang sleep time ilang call time for sleep is 9 p.m. Schedule jud na siya. Tingnan ko alas 11 pa nga nagtuplok-tuplok pa man ni sa laptop. Mo to gi-follow up na mo. Ay gi-follow up ni Nathaniel Blanc. Ano sa di ka kuya? Naghilak na siya kring kay na pressure na siya kay deadline na ang iyang assignment for ang iyang assignment deadline na 9 p.m. then 11 na wa pa niya nahuman kay about man to ka ng mag-coding coding. Hala ka, oy, nasad ko. Oo. Nag-coding siya niya. Dili man sa di siya kabalo mag-code pero dili ma-install ang naay software na dili ma-install because of an error sa iyang laptop. So mautong di niya ma-start ang code because dili jud niya ma-install ang software. And then to the rescue nako. To the rescue nako kay syempre saan man na nimo pasagdan lang. So mo to ni adto nako didto ni ako na ang nag-solve ano ko na. Kuya, instead of crying, we have to find a solution. So what is the problem? The problem is dili ma-install ang software. So what we will do is ask Copilot how to solve this problem. So nag-ask me kay Copilot, di ba? Si Copilot magamit sa podcast and magamit sa real life problems. Oy. Mo to. Oo. So mo to giasa ko si Copilot, there's an error message when we install this software, blah 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 blah. This is the error. Tapos di ana siya, this is what you will do. Step 1, step 2, step 3. Di ana si Copilot. And then I follow the steps. And then na-install na mo ang software. Hala ka, no? And after installing the software, nag-code na siya and then gisubmit na ni siyang teacher. Nahuman mi around 12 midnight. So na okay na ang problem. Okay. Hala ka, no? Oo. Na-happy ko. Oo. But it was a kanang a learning moment kay ngano wala dyan siya nag-asog help kring. May na lang kay sensitive ang iyang mama and papa. Kay nakakita mi nga wa pa gid siya na humagtuplok sa iyang laptop alas 11 na sa gabi. So may gani pod kay sensitive mi kami na mismo ni approach what's happening. Dito na siya nag-breakdown and cry pagpangutana na mo what's happening. Hala ka, no? Nasad na pod ko gusab. Diba? So you have to really ask for help if you want to move on. If you want to move on from a problem, if you want to solve a problem, you really have to ask for help. Kay mo man ang reason na frustrate na ka and nag-cry na ka because you don't think you can do it alone. Or you think dili na nimo kaya. It's the reason why you're crying. The reason why you're Diba? crying is frustration. Gani, frustration on finding a solution or frustration on how to move on if this is a relationship. So, first thing to do is ask for help. Maybe that person can't help, but you talking to another person is actually helping. Mao. Diba? Tama pod. Dapat tagaani mo og time limit ang imong kaugalingon. Kadili pwede pod na dapat lang man mangita ka og solusyon on your own sa first. Kay para maka-learn ka ba nga to do things on your own. But you have to give yourself a time limit. Ayaw suluha ang problema. Pag maabot na ka sa time limit, pangayo na og tabang. Yes. Correct. Yes. Correct. Correcta. Basaw na ko ning comment from No Childhood. So, adult ka diretso. Pagpanganak sa imuha, adult dayon siya. Kay ihang username is No Childhood. So, muna siya. Ano siya, ihilak, then mangita og lingaw, but hobby na actually makabring og positivity sa life. Because once mag-relapse ka sa memories, that hobby will save you. Is gaming considered a hobby? Yes, I consider it a hobby. Okay, great. Because recently, because of my new game, this is not a new game. I've been playing this for a year now. 447 days ang nakabutang. There's a login streak. Di ay po. Strict, Jud. Wala ka naka-absent? Why absent? Oo. I think it helped me get distracted kung ma-frustrate ko or kanang ma-feel na ko na kanang too much naman akong kanang load or kanang daghan mo ko work ana good. Ang nakatabang gid ang game sa kuha. Magdula-dula. So nakatabang siya. And also akong game na siya PC version. Ay, oo. So mas ni Samo. Dili na siya cellphone click game.
PC na siya. PC So, sa game. PC na pod ka nagadula ron. Oo. Kaya para walay lobat. Para dili malubat. Mas sayon mo dula sa PC. Mas sayon, jud. Dili, jud ko kasugakon correct. magdula og cellphone. I have tried. I have games on my phone. Pero dili, jud ko kasugakon. I need to be on a computer. Gani. True. So, mo to, unsa pa man ang mga comment diri. Ay, oo. Na-comment na ako ni ganina. Si Ariel, ano siya, improve everything. Let him or her realize nga it's his loss. Haha, welcome to the gym. Welcome siguro na. Go get fit and go to the gym. Mo na ang uso eh. Mo na ang uso na ihatag sa mga brokenhearted. Mag-gym ka. Kay para daw magawas imong kalagot sa gym, ang imong kusog, kapuyon ka sa gym. Turn your tears into sweat. Yan ang sabi nila. Kana pong ka na magdagan ka sa gym or weightlifting or kanang basta kanang exercise sa physical exercise ba kay kanang it releases chemicals daw. Ay, I've heard of that. Kanang na makahappy unsa na nga kuan chemical. Dopamine or serotonin, I don't know. Naras duha basta maka-release ng chemical ngayong ana. So mo na siya ang naka-nice anang mag-gym ka. Diba? Pero kring another na pod nga comment nga I let him or her na slash. Let him slash her. Daghan jud me naging ana because from what I remember that was how we were taught in elementary. Sa bagay nakahinumdum We were pod not- ko na him or We were her. not taught to use them if we don't know the gender. If we don't know the gender, we should use him/her or he/she. Sa Ana bagay, ang tinudluan. nakahinumdum ko nga, na-learn ako na ang they-them sa pag-consume og Western content. Wala na gitudlo sa school. So, thank you for making me realize that is not on purpose. Yes. Po'y comment diri. Ana siya after childhood. Ganahan lagi sila ani mga childhood. After hala childhood no. ang yung username. Hala no. Oo. Ano siya Sakag Bukid. Ay, mag-hike ko no. Mag-hike o mag-climb. Talaga, Sakag Bukid, sa bagay. Oo. Dili na ko feel. Ay, pero wata kabalo. Mag-hike ko no ka. Wata kabalo kay dili man wa pa man ako na try. Oo. So magsaka og Nagasaka bukid. ba yata og bukid? Pero magsakyan na lang hinoon. Mao, magsakyanan, i-appreciate ang fog. Oo. So naapod diri si Mr. Murdoch. Nag-comment siya. Ano siya? First hilak first hilak. Walay period, Ana siya. First, hilak pag-ayo. Nya, move on. tragis. Wa joy kama diha, guys. Kay pwede ko di mo siya basahon ning ani kring Oh. First hilak. Pag-ayo nya, move on. Bitaw, pwede. Or first hilak pag-ayo niya, move on. You're so creative. Gani. Si Nathaniel Blanc, nag-comment siya, active kay siya. Ano siya, nice og musaka og bukid, ayaw lang og apil sa kalihukan. Sa kalihukan. I-connect yun na niya sa mga political, ano good. Political na po Sa mga din. NPA. Ay, Mga NPA na. okay. Namin na sila sa bukid. Dito lang ba na sila ilahang base of operations kay sa bukid yun because there's no government in the mountains. I mean, wala may gobyerno mao pa. dito. So, dili na ta kutob, guys. Kaluoy po sa mga nabulagan from our long-term relationship. Uy, kaluoy ninyo, no? Pero, Kaluoy ang ninyo. advice ni ang advice ni Darling og kring kay mao to amo mga advice. Entertain people. Oo, bitaw mo na ang advice ni Darling. Entertain people. Hook up, but don't commit. Hook up but don't commit. But be safe, okay? HIV be and safe. AIDS are everywhere. Herpes are everywhere. O sa panang everywhere. Even though it's not HIV, AIDS, still be afraid of the infections that you might catch, such as gonorrhea or unsa pa ng mga
STI dia, STD. Bitaw. Be safe. Use protection. Use protection. Don't be impulsive in your decisions. Just always be rational. Be always vigilant. Be always alert sa imong self-awareness. Kaya basig, oy, gwapo mo kayo ni siya. Oy, hook up lang, pero gwapo mo kayo ni siya. Oy. So, ihatag. Ang Latvia, ay, dili formal. Dili formal. Only give it when you know you can commit to each other, ha? Dili. Hoy, Basta kadali ikaw lang lang. ni commit. Kadali lang. Nag-contradict ka sa imong advice. Sabi mo lang kung hook up lang no mo commit naman ron. Dili ba? Only give it if you know you can commit to each other na. Kanang kamong duha na jud ba nag-agree na mo, hey, we've been dating for a while. So we have to be exclusive now. Mga so ana dili ba? pwede Sige, mag-hook what up. if? So dili pwede mag-hook up eh. Ano man? Dili, ingon man ka mag-hook up tapos karon kay dili pwede kung dili mo commit. Unsa din ang meaning sa hook up? I thought pwede lang ka na pwede kadal-kadal lang. Ala ka, innocent ka ayo siya la guys. Dili ba ka nang pwede kadal-kadal lang or ka na mga can you kiss me more? We're so young, we ain't got nothing to lose. O, di ba? Nga na ba? Ito ingon ni Doja Cat. Dili. Oy, ang hook up gani kay naay mahitabo ninyo naunsa. Pero niingon kog be safe. Oh, be safe. So, kabalo Use ko. protection. So, kabalo ko. Ay, oh. Bagay. Ay, dili akong pasabot, Kring. Let me clarify. Huli na ang lahat. Padulong Ihatag. mo man. Dili ihatag nimo na walay protection if you know that you're both clean and can commit to each other. Mo na akong pasabot. Ko ha? Okay. Never mag-ai nga lalaki. Okay, sige. Dili ihatag na raw kung dili makakommit. Yes. Dapat Okay. committed sa mong duha nga ihatag ang raw dogging to each other. No, sin. Na siya. So, diri lang ta kutob guys next week na pod. Pero ganahan mi sa schedule because it's convenient. Sige. Thank you. Bisda Academy. Okay. Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is inusara. Ay, mao ba? Inusara is a Bisaya Cebuano word that means only one, just one, or alone. It's often used to emphasize that something is singular or done by a single person. Meaning, or example sentence is, inusara ko diri sa balay. I'm the only one here at home. Ooh, so what Yes. does that mean? Okay lang mag-inusara. Ayaw ka kanang Ayaw ka depressed goon. nga nabulagan. O nabulagan ka. Okay lang mag-inusara for a while and then you might find someone that will be with you forever. Bitaw, makakita ra gyud ka og para nimo. Ayaw pangitaa, Yes. ayaw pugsa. Yes. But if someone is reaching out to you, kabalo po dapat ka mo reply. Kay, basin po, mo na, dili na ka i-chat kay maldita man ka or maldito, di po ka mo reply. Lain pod. Lain Diba? pod. Oo. Only stop replying if it's a pervert. Ay, dili If may it's ganahan na. if disrespectful ang nag-approach sa imuha or pervert, dili mo reply. Never mo reply kung mga nga na. Dili na Ignore, pwede. block. Block. Ignore or block. Yes. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app. Dili ni advice. Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships o uban pa,
adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash o coffee.com diha sa website. Naapod may mga baligya nga merch sa among store, just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Maura to guys, daghang salamat. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Kay Copilot guni na suggestion, dili ni ako Oy kayo si Copilot. Anyway, goodbye guys. See you next time. Bye!